Ũrĩmba baingi baritwa bara barĩkĩte kwamũkĩra mpumi cia KCP bonanĩte gĩkeno kĩao na kinya wĩru wa ũtũũro bwa nkĩrũ na UMBANI mwana ũmwe na rĩtwa ira Mutugi harĩ na jangi jamanene ila mũrĩa wathomaĩra cukuru ya KIRI primary nombire kwĩgwatĩra max 108 ĩndĩ amwe na UMBANI bobo mwana ũcio ate kũmenya kĩthĩra ageta cukuru ya secondary ĩrĩa agetwa bobo nĩ kumana na mathĩna jake muchi aranje yao etwo chiumba wĩrĩgĩro bo mwana ũcio kinya aciari bawe nandi niwe one mtu awendi bobo wega kumugwata njara na gwĩta na mbere na kithomo kyawe. Mũthuri Mũriũki atutariria. Cukuru ya St. Dorothy Massimo ni imwe ya ira ibuthitie boya buruna tieneweta kaunti-inĩ Meru na kuringana na mwarimu cukuru ya primary ya KIRI kuma Centrimenti ni imwe ya cukuru ira yonete mwana ena maksi iguru agwete maksi 108. Mwana wetu wa mbere ena 408 marks na itukwira mwathani bwega ijara tuthithiritie. Gĩtũmi gĩkĩ nandi nĩ kuonania cukuru cia thirikari no ithithie bwega. Primary schools ici cietu public kinya cio ichikuthithia bwega mono na ichiekairwe nontu kinya bautwe ituguchiomia tugaita mwana 400 na inyamini enjega. Indi amena bubu Îromba ndike thirikari nene na ya county amenya na endi wega kuona mwana uyu aguta cukuru yagetwa gĩtũmi nĩ ati aciari bawe batiko ciumba bomba kumuikia secondary. Oni yakwa unite na uwezo wa kumuikia national school ire ndete gwita kwa uni Îromba well wishers baria bakumba kuntetheria ketha tumuikie na aria akwenda gwita na aria ageto cukuru njega tondu kuringana na max jau agwete ageta cukuru njega. Mwana ucio ena uwezo wa gwitwa ina national school lakini twategera ciari bawe bomba kurema kumuikia in the national school. Tule appeal KIRI well wishers, CDF, county government na thirikari na banks ira ciumba kwithira cina uwezo bwa gutethia mwana ucio nikenda akaeta in a very good secondary schools. So ndenda kwa appeal community KIRI well wishers kire muntu wonde uraomba gutetheria mwana uju. Amnobu aciari na atongire ba Muthangene View Academy bagikungwira mpumi ciao njega. Ni baropete thirikari kuonana baria barathomera cukuru kiumbe bakayo kanya kanganene na bara barathomera cukuru cia thirikari kagita karia na baba kwa watonya gwita secondary. Terene rwa thirikari nkubera at least ria bakuthira selections cia schools batu consider sana no nturi mwitu kwana na beto bageta cukuru ira bate expected gwitwa ku tungananirwe mwana oro public na oro private tunganenwi government tikona bageta cukuru ira ciegenie na ora bara bati gwita. Mwaka jota 2022 turari rwa mieri 6 aki na kwa winkwira mwathani bwega no ntubwa maxire araere ana beto na werigiro bwetu as a school kanande oni mwalimu and teacher ingwetekia mwaka jota 2023 no ntuyo shokete bwega tukathithia bwega nkurukie mwa na nandi mwito dikire makanisa kuona na baba kuthoma irinjire mwe gukire kithomo. Ndenda ku request kanisa chieto chige ka kithomo mono and especially side ya sponsorship baketherwa bario kuthingatira mono gutethia cukuru gukura mwana egita ria mbere thairwa arwa community kanisa chieto ichijukie concert and effort kuona ana bau bonde bagwita secondary school nonto thirikari yetu ni ku encourage transition 100% transition kuma primary gwita secondary. Kwa Îromba aciari tugerie gukarana na beto na kwaraniria nabo na nguruki kinya tukibarombaira nikenda Murungu akomba kubombanira. Nkiripotera Borujuma Beta Mũthuri Mũriũki.